borna zan zo dabsulu ma ka so kam di ya to anwa dan fare da ban nanam zasa nan ban yini afan ma pasaran da cimba asanzal nama ye ban sha'an can yawo karnan da karkanya asim ka hankal puri dabsa shagadan gare min sumu ura so kam ne mi suna nana gbazo tanda yi video shalla kar trend kam ku yara ne no yele ne ngun kan yara onda yel sham balama hal ko ci ko boys ma video ka so kam yilo en yesham nta kam ko polo so kartan nan kam mino maliya to ama hal ko kana yan ka tijine ngbaga al kawle ne taba kaman soyesa te kanati yarmo ye to man bol mo na ka tijela ne ma bi na tamba jihir mina ficinan fima narin ce kan mino sun sunu tan kan ka ba tolar tuma tunda gbaga alkawle shalimba alkawle man yang gbaga vuhandina ngoni yan shahara la kan yu shahara la o min zacin da kana tang mayule sawashin tang mayul ma chanshan zaci bazan da kana amma chanshan zaci mun da kan ka ta gbaga alkawle ma vuhandina rabian du barabian so tang bala alkawle ma zon shim ka so to kolma la nirma yogo nyan number mi green new black new white new now ndi shara babo mi la nirma ko kol ye ma o mina agbazo no tumtuma sham ko ti wala ti agbazo ka agbazo zo ma program na ma ka agbazo fo ko no wula ye to an kan ko bi yele so agbazo ye no yu o bozo yo on pa on chabo bu on chabo ku bon non acid no ni karnon wula kanu ye to asma ya mun ba la agbazo naked pictures so agbazo ya no ku yo ma yo to no be sha yo ye ma yo so bu su yo so kam biro bi hagu so ye ko to no be sha yo ko be na sa ko yelma on be lo shepulo ma yo net to call by 3 because in tell am le yi call by 3 ma be lo kam na che ka kana afan ma gumbi ye to anwo so ni yelo la ye to anagi ko kolma kan kolu kan tu kolu into kolu mbo ya ka be ko wo mo be shepulo ma ya to ton yelo an kana tasek drenching kan kana ni mane ko yelo man kana tasek drenching kan kana te pago parum ka gbazo bazan ka gwa mazala ka be na tale kan mina susu ka bozo kan minin boys ya maltaba ka min ba dirfila me dan na tamna mina na gbaga al kawlishan on yar ma yato ashama shenyar shahara kana to kola because he ka shahara na yang lojir lana alo ka ba pu okpale tan pa abulu zo yela no so yel ngo ka yel ngo dila ambane because la ni mamba mi on yan namba lo she pulu kolma green yo white yo kan yan describe shamta on namba kan na amal ashe ni na gbozo plan la gelma amia na tare kan mina sun so buka plan so na wumden biyan no so ko zanum ko zana ko yallala me don na isin mina dal kawle because inde bor man yan nan sham nyo nzo kana yinga ka kol bola ka kana ka tati ji official anda yalla because ina bin yo ka yalla yeto abuka yalla because ma miyo na shi nyo ma miyo nan sham yan namba kay man min bana ji fila shalam bala recording kan mel go me ni yalla to ashel ma zaman yalla ngunen yalla kan yalla mi bor ne nan sham to nyo so yer yeto akaba pakom mula ka nunyu so mina dal kawle shalanda gbubla kara palle so mina katale bozo ka planner so na no treatment o ko en lep treat be ka planner so na wumdim bien nwalne maka de dembala because abu gbub matale kamina so bi nyela kashinin mane bozo ka em treatment be bozo ka em planner so no yel mango ka wumun nwal ne yatwa maka de dembala amina dal kawle zo kan nan lama dir pa mina dal kawle o kolma ndepo miyomi e yelo ya bora mun kolma dan ka bulenna badum bor man mal fax mal evidence ka biani har yatu aitin nan kan yela man da bora ka kanatinya nyele man mal yatu apam kan mal bi yar pam ma mbo yelale mi bi yelsu mi bi bahale
ni salmuna ku mi so shamla ka so gbamia amba so dash le shamla ka so gbamala dashi na dabe ka kuler so nyir vo so zam ka lera bir vo so diela malla taba de sasi so ti bian de tun ta hanka ya kartum de tuma why ka nan as a human being as you are a man of yourself ka actor. What is the meaning of that? Baka de dembala. Why kamina baga le kaule? Soete kanati yer ma etwa. Mambo e manaka te diovi. Kaso pille, ndabu nyo, ndabu bago, onabu kanan yanga. Kayan kole ne yela, wula kayan yela. Afan ma wula ka yer etwa. Ayel le kasati mye delana. Kayan delan yele ngo, ka yele ngo, na biela ngo ka biango. Isa tibu nyo an yen ne manan tuwa. No chela kata hanka e kartum dutuma. Isa ti yela le katibu nyo nka shahara. Aya na manan tuwa. Bari oy mai shahara kaman len yele dilani yesham. Dilani yelo yele masham. Ashe nyen plan la la nirma. Kati yel hati ya nabi tarazo bang parangba. Simple because ipung barjir par nirba in bel aram braipra dilan bielango kanongo kabchante badilana. Because iyan chanti yesuma ngumumiri yamale. Sho karatinya di yamale. Because nirbu mijir mampa nirbu zo. So time come to boara tap downfall. Te boara ti yana zalan panira, zalan yanira. Why? Why is it so? Why? Kat ko mbiang marjir par nirba, marjir par taba. Zalan nang lango kab kanante sechiru, zalan nang lango kab kanante se kariya za jirin yele. Because ang marjir ti suma ang kuto bang jirin yele. Soja nyo polanga nyo bole nyo na nyo tambi nyaba o aye shele ngon kuto ba na jiren yele ni won yele ma en tem ba na jiren yele won jim ka ka ti yele ami ni selu to yele nto ma shele ka kuto lan yele ni jiren yele yamma le why ka te non de la be yare yul kat le bor be le kat bora te ku bon te dire ta vibe be ta to askat bora bumbo eto amala tan kam tenen kumara problems dinya lagre kamina kuni be ka kuna nirba gara lagre nirba garma lagre dinya ya nirba mal garam mina kadan sane bolenya mina problem kamina yan shin baga le kawle kasotu ko ma kayan para le kawle ba kanyi isa le kawle ba kalan bonna ne niveau bi anyama why amar ko da shama zan yaliya wula ko yel kan yelma mama man yele ka wumle oni yel kan be yel wula kan nan bang la ni ma wula kan nan yu na lor jirlana aloro nka puro pale zoy kana di ko yela agozo bi zala yela ngo kayel ngo kano malanda ket pitches onan lango harala nyibo mko zasi kamunzan phone ma pa kan maga kan atu bo ma ngone kan to ko loro ko blan tora mi bo minya nyosha yele na onzo mental ko en gbbe ngun tal ko en gbbe because mun yela anirma do tumni yan yelole kadla anjia nya dila na kanati yema sham ka yema shambo do kan bola na nati di sharama o mama yelma. Yes, bumbuar bleaching shambalama. Atan kama yer yetu akan bleaching ya, kabu dual bleaching si yetu. Maka de dembalama. Ayan nanya, kabu